Ñañachay turachay llaqtamasi, imaynallan kakushanki, allillanchu. Bienvenidos a la segunda temporada de Vive el Quechua, un proyecto vinculado a la revitalización y promoción de la cultura andina a través de su difusión y enseñanza del quechua. Kunanta, qallariyusunchis, hoj watuchikuychaw, imas maris, waturamaqchu y chamanataqchu. Imaynalla kashankichis wayqipanaykuna. Noqanqani Edison Lopa Vergara. Kunan wasaykichis huk watuchikuyta. Imasmari. Imataq kanman huchuy hukucha wasiykita qhawan hatun alqujina. Hoy en nuestro programa conoceremos algunos nombres de utensilios de cocina en quechua. Empecemos pronunciando manka. Llapanchis, manka. Kusapuni. Necesitamos para servir, sí, la wishlla. Llapanchis, wishlla. Kusapuni. Y para comer, mikunapaqri, uku. Llapanchis, uku. Allimpuninchik. Y para cernir, suysuna. Llapanchis, suysuna. Allimpuni. Para freír huevo, pescado, carne, necesitamos tejtina. O también puede ser tejtichina. Llapanchis, tejtina. Tejtichina. Kusachapuni. Y para hacer nuestro caramelo andino, hank'achata ruwanapaq, necesitamos k'analla. Llapanchis, k'analla. Allinpunin kayqa. Ahora te reto a ti a seguir practicando. Ahora le vamos a poner acciones a lo aprendido. Qallariyusunchis. Empecemos. Mantay, mankapi wayk'uy. Llapanchis, mantay, mankapi wayk'uy. Kusacha. Kunantaq, taytay, wishllapi malli. Taytay, wishllapi malli. Allinchapuni. Kunantaq, waway, ukupi mikhuy. Waway, ukupi mihuy. Kusachapuni. Chaymanta hamun, mantay, suysunapi suysuy. Llapanchis, mantay, suysunapi suysuy. Allinchapuni. Kunantaq, taytay, tejtinapi tejtichiy. Taytay, tejtinapi tejtichiy. Tukupaynapaqtaq, waway, k'anallapi hank'ay. Llapanchis, waway, k'anallapi hank'ay. Kunantaq qanñataq atiparuy. Vive el Quechua ayllunchismanmi waturakamuanchis mamanchis Vilma Mendoza Qoriurpi picantería tradicional wasimanta pacha. Kunanmi paywan rimariyusunchis. Mama Vilma, imaynallan kakushanki. Alliñami ñañay, visitamushayki kay wasiykiman. Imatachus yachayta munashanki tapuywankicha. Kusa mamachayqa qallariyusunchis. Maymantan kanchis, maymantan taytanchis, mamanchis. Noqaqa kani kay Qusqumanta, mamitaytaq Apurimaq llaqtamanta, papaytaq kay Qusqumanta. Kaypi wiñaq kanki chayna. Ari kaypi Qusqupi noqa wiñani, aja wasipin wiñani noqa. Añakaw. Imanaqtimi Qoriurpi nispa picanterianchista sutiaranchis. Qoriurpitaqa churani kuraq wawayrayku. Kuraq kaq warmi Qoriurpi, qhari kaqtaq Amaru Illari, tercera chataq Qori Ch'aska, cuarto kaqtaq Ollanta Illari. Ñakaw. Llapan suti runasimichapi. Ari runasimipi. Hayk'awataña mama o picanteriawanchis kashanchis. Uy, mamaymanta pachaqa más de 50 años. Ajnaña. Imaynatan chay paqarichiran, imaynan puriynin kara.
Antes, como mamiteca, primer taruaran, ajataca Santana, barrio de Santana, antiguamente, antes, asca, ajahuasicuna, chaypica caran. Pero mamita y chaypi, callarin. Chay mantañata, jojo, jolado man pasar pari. Alquiler ya pitak tierra y cucheca. Jojlaro piruan chay avenida Altapi. Arcopatak chay kunapi puriran mamiteca, ajataru. Y nas pañatak pasan avenida Baja Mañatak, Nocañatak. Mamita iban purini chayma. Ñaka chayqa mamitaykik makinta apishanki. Ari kunankama aswan yacharparini llipinta maynatas mamita wayk'uran ajata ruwaran yachani chaykunata ruwaytan. Ñaka. Chayqa chaypa makinta kunan riki apayamanchis, kaypi kashan sumaqta q'aparimushan zarza, iman kasqa sutin? Zarza de patitas. Zarza de patitas. May usuchan, may llaqta usuchan. Kay qusqupya chayta kaytaqa ruwanku. Antes manta pacha mamitaqa kaytaqa waykuq. Zarza de patitas siempre kaytaqa mañaku hawasipiqa porque hayachataq, entonces chayta munaqku. Frutilladantin, ajantinta chaytaqa antes tomaqku. Imaynatan kay zarza de patita wayk'ukun quri urpi picantería usuchaman hina. Primertaqa riki patitastaqa wayk'uchinan allinta. Hinas pañataq cebollatapas muyuchakunapi pikanan. Chaymantataq haykun zanahoria, tomate, pimienta molida, vinagre. Chaymantataq cachichapas haykun. Chaymanta arvejitas, perejil picado. Primertaqa cebollata churanan. Chaymantataq patitastan churanan chay mezclanapaqmi chaytaqa churanan. Anchay mezclaspañataq cachita churanan, pimienta llana churanan. Hinaspañataq cachichapas allinchata churanan miskinanpaq. Chaymantataq tomatitapas muyuchakunapi churanan, zanahoriastapas. Misk'ikananpaqqa manan ruqutuchaqa faltananchu. Chaymi hunamanqa allinta misk'ichin. Chay secretuchan. Chayqa secretuchanmi misk'i lluqsinanpaq. Mana ruqutuchayuq kan chayqa manan kay mihunaqa allinchu. Waylakachan kanman. Chaymantataq frutillada chayman haykun misk'iyami hunapaqpi chayqa. Chaynaqa ishkayninpuni rin ima mihuchanachamanpas ahachayuqpuni frutillada chaypuni. Imaymana antes riki siempre extrata wayk'uqtinkuqa siempre frutillada mana faltaqchu niyaqapas. Chaychawan ya tupachikku. Tupachik, chayqa ñaka sumaqchapuni kashan, munaypuni, ichaqa kay kashan frutillada chayuq, A ver, uhayrikusunmanchu. A ver, uhayrikuy. Mamaqani manachu uhaykun. A ver, no capas, uhayrusqa invitawanki chayqa. Ya, chayqa aqnallamantapas salud mama. Salud. A ver, mallirusan kay quri urpi frutillada chata. Sumaqcha. Chaynan kasqa ñañay turay sichusqanpas riki munanki, khayna zarza patita, ima huk mihunakunatawan chayqa riki riunayki kay picantería quri urpi nisqaman. Según nuestro saber local, ¿a quiénes se les dice papamaki? Taytamamayki yanapayninwan kutichiwayku. Y esto, Llaqtamasi Kanchamasi, es todo por hoy. No olvides dejarnos la respuesta de la adivinanza y las preguntas en los comentarios. Síguenos en Facebook, Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Tupananchis, Tinkunanchis Kamay.